Kao što nam i sam naslov govori, danas ćemo se pozabaviti time šta je to infinitiv i kako se određuje infinitivna osnova. Naučili smo šta su glagoli, a infinitiv je osnovni oblik svakog glagola. Kao što je nominativ jednine osnovni oblik svake imenice, tako je infinitiv osnovni oblik svakog glagola. Ovdje možete da vidite jednu raketu koja leti. Prema tome, osnovni oblik ove reči raketu jeste raketa ili ti nominativ jednine, ali pošto raketa leti, osnovni oblik glagola je leteti i to je infinitiv. U rečnicima reči se uvek nalaze u svojim osnovnim oblicima, pa ćemo tako u rečnicima pronaći sve glagole u obliku infinitiva. Na ovom snimku možete da vidite naš glagol leteti kao izvod iz rečnika Matice Srpske, velikog rečnika srpskog jezika. On je naravno naveden u infinitivu. Za infinitiv se još kaže da je on prost i neličan glagolski oblik koji samo imenuje radnju. Mi kada dobijemo glagol u infinitivu, ne saznajemo ništa o vremenu vršenja radnje, već samo dobijamo naziv određene radnje, a to je u ovom slučaju glagol leteti u infinitivu. Prema tome, mi ne znamo kada se radnja dogodila, da li je raketa letela, odletela ili će tek leteti. Šta bi to značilo da je infinitiv prost i neličan glagolski oblik? Kada kažemo da je prost glagolski oblik, znači da se sastoji od jedne reči, jer u srpskom jeziku postoje glagoli koji se sastoje od dve ili tri reči. Evo jednog infinitiva, to je glagol pisati, i ovdje nasuprot njemu imamo glagolske oblike koji se sastoje iz dva dela. Sam pisao, ću pisati, bude pisao, moglo je da bude iz tri dela. Sam bio pisao. Prema tome, infinitiv se ne sastoji iz više delova, nego samo od jedne reči, pa ga zbog toga nazivamo prostim glagolskim oblikom. Kada kažemo da je neličan glagolski oblik, to znači da nema lica. Vi ste učili šta su to lica. Prvo, drugo, treće lice jednine, prvo, drugo, treće lice množine. Znači ja pišem, ti pišeš, on piše. Evo ovdje vidimo glagolski oblik podeljen po licima, ali infinitiv pisati nema lice koje vrši radnju. Osim toga, infinitiv nema ni rod, ni broj. On ne razlikuje muški, ženski i srednji rod, kao što to neki drugi glagolski oblici čine. Kada kažemo ja sam pisao, ti si pisala, ono dete je pisalo, mi jasno prepoznajemo rod u ovim primjerima. Međutim, kod infinitiva, kada kažemo pisati, to nije slučaj. Isto se dešava i sa brojem, sa jedninom i množinom. Kada kažemo on je pisao ili oni su pisali, mi u tim primjerima jasno znamo da li se radi o pojedincu ili grupi, o jednini ili množini, dok u infinitivu pisati o tome ne možemo govoriti. Šta je to infinitivna osnova? Infinitivna, ili drugačije se zove aoristna osnova, nam služi za građenje pojedinih glagolskih oblika. Znači, kada naučimo kako dobijamo infinitivnu osnovu, ona nam je baza za gradnju nekih drugih složenijih glagolskih oblika. U srpskom jeziku infinitiv se završava različitim nastavcima. Njegovi nastavci su trojaki. To zapravo znači da mi imamo infinitive koje se završavaju na ti, sti ili ći. Pevati, čitati, pisati, peći, seći, pasti, sesti. Ovdje u ovim infinitivima koji su navedeni kao primjeri možete da vidite sve tri vrste nastavaka. Infinitivna osnova može se dobiti na dva različita načina u zavisnosti od toga kakav nastavak ima infinitiv.
Kod glagola čiji se infinitiv završava na ti, infinitivna osnova se dobija na najprostiji mogući način, tako što odbijemo taj nastavak ti. Pa će od glagola pisati infinitivna osnova biti pisa, od čitati čita, od slušati sluša. Međutim, kada se infinitivna osnova završava na ći ili sti, onda je situacija mnogo složenija i, na primjer, za strance postaje jedna prava noćna mora. Jer definicija kaže da se glagol stavlja u prvo lice jednine aorista, da se zatim u aorist odbija nastavak oh i to je jedan od razloga zbog čega se infinitivna osnova i naziva aoristna osnova. Pa u čemu je onda problem? Sljedeće pitanje koje biste mi na času verovatno postavili jeste: a šta je to aorist? Kako gradimo aorist? A definicija za gradnju aorista glasi: aorist se dobija od aoristne ili infinitivne osnove i nastavaka h, ništa, ništa, smoste še ili oh, osmo, oste, oše. Nalazimo se zapravo u jednom začaranom krugu gde infinitivnu osnovu treba da dobijemo od nekakvog glagolskog oblika koji ne znamo da sagradimo. Međutim, situacija je zapravo vrlo laka. O čemu se radi? Kako to sad treba učiniti da bismo dobili infinitivnu osnovu? Evo ih ti glagoli koji će nam zadati muku. Doći, seći, peći, pasti, sesti, plesti i sada ih treba staviti u nekakav aorist. Glagolski oblik koji zapravo predstavlja radnju koja se dogodila u prošlosti neposredno pre trenutka govora, malo čas. Pa pokušajte samo ove glagole koje vidite da izgovorite u prvom licu, da ih kažete sami za sebe, ali tako da se oni završe na h. Kako bi to bilo? Od glagola doći, aorist bi glasio ja, dođoh. Prema tome, kada bismo odbili nastavak oh, infinitivna osnova bi bila dođi. Od glagola seći, sekoh, pa bi infinitivna osnova bila sek. Od glagola peći, pekoh, pa bi infinitivna osnova glasila pek. Od glagola pasti, padoh, pa nam je onda infinitivna osnova pad. Od sesti, sedoh, infinitivna osnova je sed. I od plesti, pletoh, pa će infinitivna osnova biti plet. Vama je to naravno vrlo lako, jer ste od rođenja govornici srpskog jezika i umete po nekakvom osjećaju ili sluhu da sagradite ovaj aorist bez mnogo nekakvog razmišljanja. Da ponovimo sada šta smo mi to zapravo naučili o infinitivu. On je prost, neličan glagolski oblik koji imenuje radnju i osim toga što je prost, što se sastoji od jedne reči i pored toga što nema lica, on nema ni rod ni broj. U infinitivu postoje 3 vrste nastavaka, ti, či i sti, i od njih zavisi dobijanje infinitivne osnove. Infinitivna osnova glagola koji se završavaju na ti je najlakša za dobijanje, pa tako evo glagol, na primjer, pričati, odbijamo nastavak ti i ostaje nam priča. Dok kod glagola koji se završavaju na či i sti moramo glagol izgovoriti u nekakvom obliku koji će se završiti na h kada izgovaramo radnju, to jest naziv radnja, mislimo na sebe. Ako je glagol doći, ja dođoh. Ako je glagol stići, ja stigoh. Prema tome, infinitivna osnova je dođ, stig, a od glagola pasti, na primjer, reći ćemo ja padoh, pa će infinitivna osnova glasiti pad. Treba paziti uvek na te glagole koji se završavaju na či i sti. Nadam se da ste sada spremni za zadatke. Hajdemo da rešimo Google upitnik koji nas čeka u učionici.